Fani ngo arayegeza aha ninje wamwakiriye araza arafungura ndamubona njaho ndetse uwo muhungu arambwira ngo nimufashe kugira ibiganiro ndamufasha mbaza Fani avuga amakuru mwabantu mwe araza ndetse aratubwira ngo tubabarire utugara ngo tubabarire FARDC ngo iwe yuzuye umwuka wera ngo iwe ngo karumva ngo afite ngo yahuye na Yesu ngo yahuye na Kristo ico mbesha baze kunyomoza ngo amare Fani ndamubwira nije wanamushubije ndavuga ati Fani twebwe gahajya wadusize turacariho utugara twariyongereye hindi twebwe turacari kuri FARDC turacari ko turwana n'abazarendo uwo mwuka wagufashe twe turi hano tituusabiye gutujemo n'ubundi turawusanganywe ariko uwo nguwo kutacecekesha akagara no kukabwira ibyo ntibirimo tugomba kubwira akagara tukababwira ibyabo kandi tukababwira ukuri muhamubonaga intambara ya Fani mwebwe tumayimazemo iminsi duhangana nawe imaze iminsi pe kandi jewe ndabivuga ku bugufi kuko maze iminsi ndwana na Fani kandi tumaze iminsi duhangana na Fani kuva avuye ruguru ntabwo namuretse nta nubwo namuhaye agahembwe kuko naramubwiye ngo jewe ntabwo nza hano kuvuga ku munwa zoza ngo fact nguhe n'ibimenyetso nguhe n'itariki nguhe n'umunsi kuko arabifite habaye ejo bundi Fani wa munsi atanga amaudio arazamuka aja ruguru turabyishimira turavuga ngo Fani aragabe ariko mbere yuko agenda bazavuga ngo inkuru y'umwana isubiye inyuma yari yatanze amaudio atuka twirwaneho titwabivugaho cyane ariko twarabivuzeho narasubije ndamubwira ati mureke Fani mba yanafashwe n'abasaza be ni basaza be ni ba nyirasenge reka ari wabo abo bavuga ngo bamugiriye ihohoterwa ngo bamugiriye nabi abo nibo ariko twebwe tuzi ko kwa Fani ari kwase kandi ari amahoro Fani aragenda ya audio dusa nabi yibagiwe turavuga ngo naza tuzomubabarira turababarira turaceceka Fani ngo arayegeza aha ninje wamwakiriye yari kuri TikTok y'umuhungu witwa ngo ni Patriote apana Patriote uyushinga ubundi watwirwaneho araza arafungura ndamubona njaho ndetse uwo muhungu arambwira ngo nimufashe kugira ibiganiro ndamufasha mbaza Fani avuga amakuru mwabantu mwe araza ndetse aratubwira ngo tubabarire utugara ngo tubabarire FARDC ngo iwe yuzuye umwuka wera ngo iwe ngo karumva ngo afite ngo yahuye na Yesu ngo yahuye na Kristo ico mbesha hari abantu twari kumwe kuri iyo live bari hano baze kunyomoza ngo amare Fani ndamubwira nije wanamushubije ndavuga ati Fani twebwe gahajya wadusize turacariho utugara twariyongereye hiyongeremo nk'abagabo bangahe tutari tuzi ikindi twebwe turacari kuri FARDC turacari ko turwana n'abazarendo uwo mwuka wagufashe twe turi hano tituusabiye gutujemo n'ubundi turawusanganywe ariko uwo nguwo kutacecekesha akagara no kukabwira ibyo ntibirimo tugomba kubwira akagara tukababwira ibyabo kandi tukababwira ukuri nyuma yawe umaze kugenda haje yakora ibi ndamubwira amakuru ngo amare arambwira ati tugende tubababarire natwe nyine tuvaho umwuka wa Fanusha n'uwadufashe turavuga ngo tuzobabarire Nike umuhungu witwa Nike kuri TikTok aramaze ati Fani twebwe turacari babandi n'abandi bitwa bangusha kindagenda mvuga amazina kugira ngo mumve point y'ahantu nshaka Fani ko twagerageje terura ijambo ndamubwira ati niko Fani uko tubwiye ngo dukizwe tukaba tukwemereye gukizwa tukaba tumereye kuko tutazongera kubwira akagara nabi na FARDC kandi kutubwiye kubyigaho tuzogaruka tugusubize ndamubaza ati Fani waretse kuvuga amakuru ya gisirikare cyatwirwaneho ukatubwira amakuru yawe y'urugenzi wagiyemo ugahura n'abakecuru n'abasaza utubwire nyine imyicarire y'iwacu kuko turayikumbuye utubwire ukuntu ihohoterwa ry'abagore y'amadrone ari hejuru utubwire amakuru nyine y'ubuzima busanzwe bw'abagore n'abakecuru b'iwacu yaranshubije arambwira aho niho nahise mvuga ngo quelque chose kiri muri uyu mugore yahise aravuga ngo abagore bose ngo biriya ruguru twirwaneho ngo n'abana n'abasaza ngo bose ngo nta muntu utari twirwaneho ngo nta muntu utari umusirikare
ndavuga uyu tuyagiye kuvuga rya jambo rya muyaya rivuga ngo umuntu wese uriri haruguru iraka kagara kaza kavuga na muyaya ngo bose ni abasoda ngo ntibazi kubavangura. Ndaceceka ndetse dushaka n'ukuntu tumukaruma twagira ngo tuvuge kwa kundi atazashaka ngo ndavuge agatera hejuru. Aha hariho abagore benshi Ange twari kumwe, Lofty twari kumwe, twari benshi muri make twarayuzuye higera ku bantu 400 300 turahava ngo tuhave. Aratubwira ngo agiye ngo naho icyo kiganiro ca Sabe yagikoze, aratubwira ngo ejo ngo azoripuka. Imana yaje twamutubwira ati wenda agiye kuri puka azosaba imbabazi, atubwira ukuntu yari kwahohotera abagwanashaka mbere yo kugenda, asobanure Odia ivugeho nyine ko biriya bintu yahubutse tumubabarire. Mwabantu b'Imana we, noneho adukurana hajya twayadusize, noneho neza aradusaza uyu Fani ngo amare aratubesha kuwa gatandatu aza kuyindi ubwo nyine kuwa gatanu asanga turimo aragenda, kuwa gatandatu aragaruka adusanga ku yindi live ya hostinze n'umuntu witwa ngo Gumino bo kuri ntuze aba bagisaro baraza utugara twose turaza bamuha platform, baratubwira ngo twirukanye ngo Kagara ngo none ngo twebwe Fani tumutegeye amaboko. Niryo jambo bamubwiye. Ntabwo mpambesha mfite mugende birirere hariya birahari byinshi. Ngomare aravuga mwabagaba mwe yavuze amakuru mwebwe nikimurumva ari ya make ahagenda atora ubusa aravuga ngo amare habe ku mugoroba irungara hosting tujaho kuwa gatandatu hariho yindi. Ndamubwira ati Fani kubera ko bakoze iriya audio iriya kiganiro kwa Sabe, ndakwinginze ibintu wavuzemo ibinyoma. Aho niho nahise mperaho nja gushaka amakuru ya Fani. Biriya byose abantu bari kuri iyi X ushize namavuga ati sindyama, ngomba kumenya ihaguruka rya Fani Buvira, hotel yarayemo, uwo bari kumwe, isaha, isegonda. Namavuga ngo sitarara paka ninjiye indani kuva wa munsi Uvira ifatwa kugeza umunsi yageze ku Kirungwa n'abamwakiriye ku Kirungwa. Ndavuga ati ngomba kubikurikirana kamenya ijambo kurindi nabo bahuye nabo bavuganye n'uwamubwiye. Ndagendaga ngo amare kuwa gatanu ndamubwira ngo Fani ese kuza uvuga ngo Shirake niwe wishe musaza wawe yamwiciye he hari geke? Ndamubwira ati Fani ibuka ko musaza wawe yaguye muri prison, nije wabimubwiye. Ndamubwira ati musaza wawe yaguye muri prison yari umusirikare, yaguye muri FARDC kuko nje mbyita FARDC kuko ico gihe uyu mugenerali padiri ico gihe yari muri FARDC. Ndamubwira ati yaguye muri FARDC kandi abo basaza bawe 8 baza bavuga muvukana muri 3. Nyoko wanyu mukuru yavyaye umuhungu umwe, isavyara 2. Umwe ni wa wundi watukiye ba Nyamujereti, uwa kabiri uwa mbere nuriya waguye hariya. Uravuga ngo ndakubwira ati se tiyaguye kwa padiri yishwe na korera bimeze gute? Ndanamubwira ngo nenze padiri kuba umwana yaramuguye mu maboko. No mu kiganiro nakoze nabimubwiye, navuze ati ya ndamunenga kuba umwana yo mugwa mu maboko kugeza hapfu. Ico cyo naco carambabaje. Ndamubwira ati carambabaje, ariko uvuga ngo ni Shirake wamwishe uramubeshira. Ico nico cambere cyahise ubwo tukiraho yamahindura yamadutaho yamagenda akora audio aravuga ngo padiri ngo bamunigiye musaza wiwe. Ese ko wahora gutubwira ko ari uyu mugabo ahindutse padiri nuko mbivuze? Ndamubwira ati iyo ni ijambo rya kabiri watubesha. Rya mbere irya kabiri watubeshe ko twirwaneho yagufunzeho mwabagabo tuvugishije ukuri muri abagabo b'abanyamurenge kandi twubaha. Ntabwo tuba twaje hano ngo gutukana cyangwa tubura ico dukora, nuko ibibera iwacu biba bitubabaje. Barangiza umukobwa from nowhere. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you are aspiring for, akaza gatuka abana bamaze imyaka 9 batagira sponsor, batagira ubitaho.
bambara inkweto igakugwaho n'uruhu, umukobwa akaza agatuka twirwana akava ngo twirwaneho ngo nta intelligence bagira. Abantu b'abagabo bagaceceka bakavuga ngo baracecetse. Njyewe kubera ico niyo mpamvu byananiye kwihangana, ndavuga ngo nzohiga Fani paka menye indonde na Fani, menye n'abantu bari inyuma y'iki kibazo ca Fani. Fani ndamukurikirana. Iyo lettre mwumvishije yavuze namuhaye ni umuntu wampaye umwirondoro wa Fani, umuntu ukeneye. Blaise ari hano. Bre wa mwirondoro narawufashe, njyewe ndabaha proof, narawufashe nkusingiriza Fani. Ndamubwira ati Fani ntago narinzi ko uyu ari wowe. Fani atuka twirwaneho gutya izuba riva. Yandagaza igisirikare cya twirwaneho, abita imbwa, abita imburamukoro, avuga ko batari abagabo, ndetse mwebwe ibimuha mwumva nibike kubyo yavugiye ku ma space twari turiho. Fani abirengaho, njyewe kuntuka ntaco bintwaye. Ntaco bintwaye, ibi bintu byatwirwanaho nabijemo mbizi neza ko bazantuka. Rero ikizovuga kuri jewe nta kibazo, n'umuryango wanje nta kibazo bintwaye, ariko umwana uri ku rugamba uryamye mu gishanga wegamiye igiti uza umutuke umubwire ngo nta intelligence azi. Sematama yarize igisirikare ndetse yiga igisirikare cy'ahantu witwa Kuri. Aho uri wewe Fani niho afande yigiye kandi niho yakoreye. Uyu munota ukavuga ngo intelligence yiwe ni imbwa, ugatuka abagabo ukabita imbwa. Ese ninde wagutinyuye kuzoza ufata abagabo ukabita imbwa? Ninde wakumaze ubwoba? Fani ndamukurikirana, nza kumenya amakuru yiwe y'Ibuvira, nza kumenya amakuru ye yakoreye ku Kirungwa, nza kumenya n'ibyo yakoze ruguru. Ndamubwira ngo Fani nti wari wagiye gusura abavyeyi, nta nico mbisubiyemo kuko simfite isoni zo kubivuga kandi simfite isoni zo kubimubwira. Naramubwiye ati Fani ibyo bintu wari wagiyemo, ako kazi wari wagiyemo byerekanye neza ko ari akazi k'uburaya wari wagiyemo, kuko ntibyumvikana ko mba wari waragiye kureba abasaza bawe ibibazo bahuye nazo, ngo ntuze ngo utubwire drone zituru hejuru, utubwira aho zarashwe, utubwira abantu zishe, utubwira uko bimeze, ukangurira abantu gutabara, ukavuga ububi bwatwirwanaho bita imbwa. Bigaragara ko ahubwo abahungu bacu barakubenze kuko baguketsemwe n'izindi ndwara tutavugiye kubera imyitwarire wabitwayeho. Baragutinya, bakubwira ko ufite ikibazo. Kurikirana Fani kujisho. Uwanyuma twavuganye uyu munsi twavuganye ari iwacu ruguru. Hari uwo twari kumwe kuri koro hano nawe arabizi. Ntabwo nza nja kuri koro jenyine kandi sinza nandika message, nza mpamagara umuntu kugira twivuganira ijwi ndyumve, mubwire n'ibyo nzoje nunabimbaza nzabihagararaho. Fani ndamukurikirana, muri ya muhamubona mwanya yanyatatse cyane nuko azi neza ko amakuru ya Fani nafite kuri page ku rupapuro, byanditse ku rupapuro. Fani yahemutse mwabagabo mwe, mureke twadutuke uko ashaka, avuge ko dukubita ba mama. Hano turi kumwe n'abagabo twabanye muri Kenya, dukubite n'abagabo bazi data ukuntu yarwaniye igihugu ari umurangi, ntomukorera ku mugore. Ntabwo mama ari umupfakazi, hari abagabo bazi data hano bamuzi mwitangiriro ryiwe, bazi data kivuka. Rero ntabwo nje kubabwira bya bindi Sanjake yahagurutse aravuga hariya nibyo hagenderamo, ariko ndi umumama wiyubashe mwaba papa mwe ufite urugo rwiza, muzansure mu rurebe. Kandi ndi umugore wahagurukijwe no kuvuga icyo ngomba kuvuga. Kandi Fani
twigwaneho nitamufatira igihano nkatwirwaneho abagore ntabwo tuzamureka ndabarahiye izina ry'Imana abagore twafashe decision ko Fani tutazamuha agahengwe n'umunsi n'umwe wo guharabika abana bamaze imyaka 9 birwanaho batagira amazi bazabura n'amazi y'isukari bakagumuma ku musozi umugore tutazi yava tutazi yakomoka akaza akadusebereza igihugu akadusebereza abana Nihangane soza duheza abandi naho Sabe igihugu akomokamo tuzi ko ari igihugu c'amategeko kandi tuzi ko Sabe neza umusaza papa Ange imba hari ikintu yanga umuntu urebera be na biriya bintu ubiba urwango muri be na buriya buryo rero imba hari umuntu ukomoka muri kiriya gihugu twabanye twasangiye akabi n'agahisi n'agahisha baba tuziza muzi ko abantu batuziza bariya natwe tukabazira mwabavandimwe mwe Sabe yaharebitse ubwoko bwacu afatikanyije n'ibintu biri inyuma ya Fani n'abantu barimo bakoresha Fani ariko mbere yuko byo Fani azavuga bazabanze bamupime barebe ko atari ibiyobyabwenge bishoboke nje banabwiwe n'umuntu uvuga ko Fani akoresha ibiyobyabwenge bwo mu rwego rwo hejuru barebe ko biriya bintu mbere yo kuja kubivuga atazabanza agakoresha ibiyobyabwenge kuko nta muntu muzima nta mumama muzima wahaguruka akavuga biriya bintu Fani turamwiyamye turamwamaganye aturekere twirwaneho n'iyacu kandi tuyihoza ku mutima ikiza kitubabaza nuko tudafite ico twobamarira tubareba gusa tukumva hari ico twokora tukabona ko ico twokora n'ugutanga amaraso yacu niko novuga ariko twamaganye naho bimwe yababwiye ngo abanyarwanda dushakana n'abanyamurenge ngiye mfite bakuru banje babiri bo mwa data wacu bashatswe mu Rwanda kandi bashaka n'abanyarwanda bubatse neza bafite ingo nziza kandi tuzadushikamo tukavuga ngo babofure tunabafurahia tunabapenda n'abagabo bubatse ingo zabo nabo bakobwa b'abanyamurenge Fani imburugo rwaramunaniye nagenda tuze yicare kandi umunsi Fani afata imbugita akayitera umugabo wiwe mu mugongo uri Moreyali akabimutera mu gatuza afite ibyamuziza ntabwo ari umunyamurenge wari umutumye sitwirwaneho yari umutumye kuba navuze ngo mama Fani avuka icangugu sinabeshe nanje mama avuka mu Rugezi niho mama avuka kuba navuze ko mama Fani avuka icangugu mama akavuka mu Rugezi ntibivuze ko mbwiye Fani ko ibyo yavuze ngo namwise umuhutu sinavuze ko Fani ari umuhutu kandi ntaho nabivuze no muri izo nyandiko namuhaye bampaye ntabwo Fani bivuga ko ari umuhutu ariko tubwiye Fani ngo nyina avuka icangugu mama akavuka mu Rugezi data akavuka mu Gatanga ntago bikuyeho ko Fani atagomba kuba uwariwe rero dusabye ubutabera tubusabiye twirwaneho tubusabiye tubusabiye umuntu wese Fani yaharebitse amutuka tukabagaba tukabarwana shaka tukabande dusabye ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda Fani agende agenzungwe bamugereho bamenye ibyo arimo aravuga ko hari ikintu kimukoresha murakoze cyane reka twumve Ndahiro ne wari waje kare asubirayo ariko reka twumve Ndahiro Nyangakagara na Ange reka Nyangakagara niwe wabanje okay komeza murakoze cyane sinzi nimba ndi kumvikana host na co-host bakumva cyane sande sana ndashimira sister twirwaneho rwose ntabyo ibyo nakagombye kuvuga yabivuze kandi gusubiramo ibintu buriya siko kumvikana kuko ubutumwa buba bwatambutse kuko naje nendaga kuvuga kuri ibyo yavuze ntabwo ndibuze njewe cyane kwibanda ku byo uwo mudamu yavuze ariko ndaza kuvuga ku kantu kamwe yavuze kugira ngo kaze kumvikana kubera ko hari urwitwazo umuntu azakoresha kugira ngo abantu bashake kumva ko ibyo yavuze biri ku making sense
ndaza kuvuga ku kintu kimwe yavuze nze gushimira n'abantu nka babiri hano nshaka gushimira, hanyuma nze kuvuga kuri point yanje nsoza, ntabwo ndi burambirane cyane. Hari ikintu Fani yavuze numva kinteye nk'ibitwenge ndaseka rwose. Yavuze ngo bazamucunaguza cyangwa mbese bazabavuga ngo yashakanye ngo n'abanyarwanda. Biteye ibitwenge rwose, hari ibintu byo guseka biza bitera ibitwenge. Twebwe abandi bari kuvuga hano na benshi, bamwe bafite ba nyina b'abanyarwanda, ba nyirasenge, ba nyina wabo. Ico ni ikintu abantu batodibetingaho. Hari ukuntu umuntu agira isoni zo kuba warabuze ico uvuga, ugapfa kubesha ikintu ngo byibuze urebe ko woyobya abantu. Nka kwa kundi hari amagambo mbona nk'abantu barwanya u Rwanda cyane, abantu bavuga ibintu biri opposite na leta, bakavuga ibintu bitagenda. Wenda reka natange nk'urugero, hari nk'abanyamakuru mu Rwanda bagenda bakavuga ngo bino bintu leta ntibikora, abantu bahindura gutya ibintu bigakorwa. So iyo ugiye kwitwaza noneho witwaje nko kuvuga ngo nibwo bikunda ngo byumvikane ngo abanyamurenge ngo ntago ngo bakubwiye nabi ngo bashakanye n'abanyarwanda. It's nonsense rwose. Njye natanga nk'urugero rumwe, sinzi nimba ruri necessary, ariko hari nk'umugabo mu banyamurenge njye navuga ngo w'imfura, mu bagabo b'imfura twagize n'ubu dufite, w'umusaje kandi w'umupasiteri wigisha abantu ibintu bakabiyoboka nka Apotre Gitwaza, ari mu bantu bashatse muri bene wacu b'abanyarwanda, bubatse ingo nziza. Ari mu bagabo b'abanyamurenge bavuga ijambo abantu bakaryumva. Uwo niwe ntanze urugero kubera ko ni uzwi. Hari abandi benshi twese abantu bari hano twese kuri pano, abantu bafite ba nyina b'abanyarwanda, bafite ba nyirasenge, bafite ba nyina wabo. Ico rwose kirumvikana ko iyo umuntu yabuze ikindi kintu abesha, apfa kubesha ico abonye. Hari ikindi kintu umwana w'umukobwa yakoresheje cyo gushaka kuvuga ngo twirwaneho yaramufunze, hari ibyo yakoze gutya ngo byagenze gutya, ngo ariko ngo arashimira ngo General Makenga ngo na Bertrand Bisimwa. Ni ukuri abantu babizi neza hano, hari abantu b'abagabo babizi neza basetse batangaye. Nta kintu General Makenga yokora Sematama atabizi batabyumvikanye, kuko ni abagabo bakora akazi kamwe. Umwe ni mukuru wundi, umwe abaye mu ruhande rumwe undi akaba mu rundi. Hari ibintu toza kudukangisha ngo kuratubesha ngo runaka ngo yagize gutya. Ikintu Makenga atemeje Sematama ntiyogikora. Icyo Sematama atamubwiye ngo bino biragenda ntibyoba. Ni abagabo bakorera hamwe, bazi ico bari gukorera, basenyeye ku mugozi. Mutoza kutubesha wakana k'agakobwa uvuye kubera bagutumye, ngo uraza ngo kutubesha ngo uyu ngo yagize gutya, ngo dukunde ngo twumve ngo nabariya ngo baturwanya ngo bicara hano ngo bavuge ngo abantu batekereje gutya ngo nta connection ihari. Bongo yenu ibi ngibi twarabirenze byari kera. Ngo uraza kutubwira ngo nuza kuvuga mbese ngo abanyamurenge ngo kuba batumvikana n'abanyarwanda ngo na Sematama akaba atarakoze bene ngo Makenga yarabikoze, ngo turaza ngo twicane ngo tuvuge ngo hari inzira zitatu. Hari kera byararangiye, byo hari ibintu totubesha. Uyu mwana w'umukobwa nimba yaratanze ira audio wavuga ngo twirwaneho ngo ni igisirikare c'amavyi, Sanjak yabivuze neza. Burya naje gusanga yewe nta muntu utagwa ku ijambo rwose. Nimba warakoze ayo makuru ntugire yindi nguze ngo ufuguruze, nguze ngo uvuge ngo bigenze gutya, wagera bakakubaza ibyo wakoze. N'ubundi nuko ari ingoma y'ubu nyine yaba kuyakera, sivyo ngiyo zari kuba biyabigira. No kurekera gutyo, waraje urasobanura kandi urumvikana, barakurekuraza urataha. Ntibyari ngombwa kuza gukoreshwa. Dufite ikibazo kimwe njewe nshaka ko mbwira abavandimwe hano. Njewe hari abagabo babiri twavuganye kino kintu kandi bakivuze kuri social media, narimo mvuga ndashimira Muhire hano n'umugabo witwa Rukaga. Uyu mugabo witwa ATM yaje ari intera hamwe mbi cyane muri twebwe hano, icengeza urwango rubi. Sometimes sinzi amenya nimba abantu baza batinya kubwira umuntu ibi bakora ngo bashimwe. Njewe nabivuze mbere Rukakaraza arabivuga. Muhire we nta kintu azatinya kuvuga. Muhire Imana iguha umugisha papa, ko nkubonye hano nari no kwivuga udahari. Ni umuntu uzucengera ugira umugisha wo kumva ko nimba hari akantu
kariya genesi nino cause cyangwa ku expose mu buryo waba uri kubesha cyangwa ari cyo uri kuvuga, akurira akavuga ikintu icyo ari cyo cyose cyotuma abantu bagira amacakubiri. Noneho iyo agize umugisha kumva nk'ahantu hotuma abantu bavuga ngo twirwaneho ku rugero nayo muventura wa hari akantu katari gucamo, ariko yibagiwe ko yaba ari za Pwenzero yaba ari hehe ingabo zose zibana n'ibintu byose duhuje, ntibaza babishobora kubyakira, nico kiza gituma bahora bavuga. Ariko mbere yuko nsoza ndaza kuvuga ku kantu jewe ndi busorezeho, twagize ikibazo, dufite abantu bita batwirwaneho hano tubana hano, baba bari inyuma y'uwo nguwo fana uri kuvuga, erega n'ubwo uyu nguyu fana bari kuvuga ari inyuma y'akagara. Dufite abantu bigira batwirwaneho, bafite amafoto y'abayero bacu bazwi nk'abantu bavuga neza, ariko bagenda inyuma bagacengerera inyuma y'uriya bakamubwira ngo twebwe imeze gutya, avuga gutya na gutya,